It kiss you, turn again. Feeling endlessly. Tar dulu ya nyet ya. Seperti biasa. Setting dulu kakak. Aku ingin menyeting dahulu sebelum memulai streamingnya kakak. It kiss you. Falling endlessly. Tar dulu nyet. To ever journal again. Aduh salah lagi ininya nyet. Thumbnailnya salah guys. Sial banget ya. Nah itu dia boy. Dah boy. To ever journal again. Emang gak bisa. Falling endlessly. Mudah-mudahan bisa ya. Let's go nyet. Selamat datang kembali teman-teman. Di streaming. Ini gue pakai mode malas ya guys. Kita lanjut lagi, kita disuruh ke sini. Oh Jun kata dia. Tapu lele. Peu kata dia gitu. Ini sambil nunggu saudara gua ini ya guys. Sambil nunggu saudara gua nyampe. Tadi dia baru OTW anjir pas gua off. Let's go check the building Lily 1-2. Alright, kita kesana dulu nih.
Bu, lu mau ngasih gue sesuatu nggak, Bu? Rada susah ya pakai layar sentuh ya. Rare candy. Pokemon gue ini gak sih guys? Udah full kalem. Ayo kita kesini dulu dah. Siapa ini? Mau ngapain tuh doi boy? Ini kalau ambil ngecas nge-lag ya guys. Baterai gue udah tinggal 24 aja. Cas dulu dah. Ayo, mau ribut mah. Ini nge-lag sih pasti guys. Gue ambil ngecas. Kalau ini sama ceweknya ya. Kalau yang pas di Pokemon Sun sama ini cowoknya. Dia tipe apa guys? Tipe psychic kah? Apa normal guys? Coba karate chop. Wah, hujan guys. Kedengeran gak tuh? Glaceon. No. Oh, ini benang mata dua sih guys. Bisa bener deh kita. Please, gue duluan, please. Aduh, dia tebel banget guys. Masih hidup bro. Anjing, mati nggak ya? Enggak, gue duluan bro. Itu dia aing boy. I'm the best that ever was. Di heal lo, thank you lo. Thank you. Ntar dulu, save dulu guys. Nah, mulai nge-lag kan. Wah, tidak kuat kakak. Kalau ada air nggak kuat ya nyet. Tidak kuat ternyata. Ya sudahlah, kita akhiri saja.